Lijep pozdrav svima ispred Celtic Parka, evo idemo na stadion tur, pa budite uz nas. Celtic je osnovan 1888. Idemo prvo u shop pitati gdje počne stadion tur, ha? Ajmo, ti nas vodiš. Nam teta pokazala, ha? Ajde malo ubrzamo tetu iz Škotske. So it's just up there, just with the, you'll see it says Kerrydale Suite number 7, just up Ok, the top. thank you so much. A gleda su malo gledali oko sebe ili vidjeli bi na zidu da piše stadion tur. Tu si nekaj popijao i tu počinjemo. Da spodeli medalje, da ima svako svoje i hvala. Pohvala za Celtic, imaš dio staviti ruksake da ti je lakše ići na stadion tur. A to je jako bitno. Umjesto piva izabrali smo engleski čaj. I kakav je okus kad umjesto šećera deneš biber u engleski čaj? Fantastičan. Da? Nisam nikad probao. Nisi probao ni engleski čaj, a posebno s biberom, a? No, samo redovito koristim biber u čajevima. Je zbilja dobar. Lukas, krećem, a? Ne smiješ jest na ovaj stol. A škotski i engleski je baš posebno. I'm just going to show that there's 137 years of history here at Celtic Football Club. People within the world. Naravno da ćemo pobijediti Celtic za fakt 1. Da. Dinamo Zagreb. A deda Mića je u inspekciji fuga oko pločica i gledaju su pločice ravno zalijepljene. Šala mala, ovo je prvi stadion tur za deda Miću. Nije baš nekaj, a? Nije, kaj? I, jel dobra klupa? Ti si u drugom redu, kak to? Znači nisi ni zamjera, ti si tu onak. Ajde ti broj 10 u varci. Ti, ajde. Trebaš pomoć. Kako je to rezervni igrač ovdje, pa ne igramo u igru. Invalidi ne igre. A nije loš ni ovaj stadion. 1989 was the Hillsborough Super. disaster. Mogu reći da je ovo bil jedan od najboljih vodiča na stadion turu ikad, znači baš zanimljiv horor. A zna biti svaki, smrzovoljni. Svaka čast. Gle Dinamo dres iz 98 ili ne znam koje. Zastavica stara. Ej, sad bi to stvarno bilo to. Kraj.